Baraya poe ieu aya syutingna di sisi laut Pangandaran. Tinggal tuh pemandanganna pokoknya mah mantap. Tonton terus di YouTube-na aya Saliwang. Dina Stek Video aya, Facebook aya, YouTube mah komo aya. Pokoknya mah tinggal lah tonton terus di channelna Ayah Saliwang atanapi Dono Channel. Ketimbul ayah didinya jeung si mamah tuh persiapan dek syuting. Tuh jeung artis. Dulu kawanan aduh. Itu kurang pertama sarapan pagi. Kurang pertama masyarakat Dakar. Ayo ayah begitu. Nasi goreng. Ulang tahun ini jagur. Ulang tahun yang ke-12 tim. Nasi goreng gila. Kurang sunama. Pokoknya mah lawan teliket. Moal geuna di hotel mah teh saungkeun garore. Beda jadi kampung. Bukan di kota mah tuh aduh saungkeun goreng gini. Nawadang lah sarapan pagi. Ngasuh guys, ngasuh. Kita berada di pantai Pangandaran sambil healing, sambil konten Ayah Saliwang. Jangan lupa di subrek ya. Pokoknya mah di subrek, di like, di komen. Pokoknya Ayah Saliwang di YouTube channel Dono. Ya pokoknya mah ayah didinya lah. Ada terbaru ya, berjujuran di laut. Ayah di mama. Kemarin ngasuh si Jalu. Tuh, masih si Jalu tuh. Berpetualang guys, mencari asin sama roti anu buruluk. Pokoknya nama di Haji naon lah, nama Haji Udin, Haji